Uwat jet ring klem ke Shillong Lajong ulapan paying thali ke Shipai ke Nepal, Tribhuvan Army FC, hak Limpung 133rd Indian Oil Duran Cup ke Barelek Kai Madan Jawaharlal Nehru Stadium, hak tarik nailar ajar pesau. Ya ke Shillong Lajong la kle da coach Jos Hivia, kat baya ke Tribhuvan Army FC, la kle da coach KC Mekraj. Ke shikol na uwat jet hak 100 minit ke labiang ya ke gunhun ban khore ke jingjob jong ke jing elek kai Sdang. Shwa ya ke ni ke Madan JN Stadium ke Lynguh Thui da ke jing shat jing ruai ke jing pen isap ke Shipai ban pen bernya bat pen sengobang ya ke nong pet kai. Menteri rang ba ke jela ukan rat ke sangma ke sembut menteri rang ba Preston Tunsong ba senya bahlang dahar. Menteri tenat elek kai uba syakliar wadri nalor ki he Shipai bat kiwei kila sak hilang ya ke ni ke jing elek kai. Hari